السلام عليكم. مرحبا بكم معي في درس جديد على قناة كيدز فافينو. عندما تريد أن تقول أنهى أو انتهى من فعل شيء تقول إلى فيني، ولكن لا تستطيع أن تقول عمله مبكرا. إذن عمله مثلا son travail مبكرا. من يعرف باللغة الفرنسية ماذا تعني مبكرا فليكتبها الآن في التعليق. إذن أنهى عمله مبكرا il a fini son travail tôt. إذن إن استطعت أن تركب جمل بهذه الطريقة فقد أحسنت. il a fini son travail tôt. il a fini. il a fini. أنهى il a fini. il a fini. في الماضي أردت أن أقول تحدثت أنت. تحدثت أنت مع صديقك. tu as parlé à ton ami. أو يمكن أيضا أن نقول tu as parlé avec ton ami. إذن tu as parlé avec ton ami أو tu as parlé à ton ami. أمس. إذن ترجمة أمس. من يستطيع منكم أن يقول ماذا تعني أمس باللغة الفرنسية؟ إذن أمس hier. hier. أمس في المساء أو في الصباح. إذن في المساء نقول soir. soir. يمكن أن نقول hier dans le soir، ولكن عندما نتكلم نقول tu as parlé à ton ami hier soir. حاولوا أن تعيدوا معي tu as parlé à ton ami hier soir. أمس في المساء تحدثت مع صديقك أمس في المساء. أو نقول hier matin. أمس في الصباح tu as parlé à ton ami hier matin أو hier soir. اشتريت ملابس جديدة. اشتريت في الماضي j'ai acheté. j'ai acheté. اشتريت استعملت الفعل ملابس جديدة j'ai acheté. إذن ملابس vêtements جديدة. حاولوا أن تقولوا ماذا تعني جديدة. إذن سنقول de nouveau. لا يمكن أن نقول j'ai acheté des vêtements nouveaux. نقول j'ai acheté de nouveaux vêtements. j'ai acheté de nouveaux vêtements. إذن يمكننا أن نركب جمل مثلا باستعمال الفعل. قلنا j'ai acheté و tu as parlé تحدثت و il a fini. il a fini. حاولوا أنتم أن تركبوا جمل باستعمال il a fini أنهى و tu as parlé تحدثت و j'ai acheté اشتريت. إذن حاولوا أيضا أن تحفظوا هذه العبارات. وسأكمل الدرس أنا الآن لأنني سأطرح السؤال. تناول الطعام في المطعم أمس. من ركز معي فسيعرف ماذا تعني أمس. قدمتها في الجملة الثانية. il a mangé au restaurant. il a mangé. تناول الطعام أو أكل. ترجمة الحرفية أكل il a mangé au restaurant في المطعم au restaurant أمس. إذن أمس تعني hier. hier. وقد قدمتها لكم في الجملة الثانية. il a mangé au restaurant hier. تناول الطعام في المطعم أمس. il a mangé au restaurant hier. إذن نضيف أيضا il a mangé. أكل. il a mangé. il a mangé. il a mangé au restaurant hier.
حاولوا أن تعيدوا معي. Il a mangé au restaurant hier. إذن يمكن أيضا أن نقول باللغة الفرنسية زرنا متحف فني. Nous avons visité. Nous avons visité. Nous avons visité. متحف. متحف يمكن أن نقول un musée. Un musée. Un musée. متحف. Un musée. فني نقول الفن l'art. الفن l'art. إذا نقول d'art. أحاول بطريقة أو بأخرى أن تتعلم مجموعة من المفردات. un musée قلنا متحف. art فن. nous avons visité زرنا. nous avons visité زرنا. nous avons visité زرنا نحن. قرأت كتابا جيدا. j'ai lu قرأت. livre كتاب. livre. إذن جيدا ماذا سأقول؟ جيدا. إذن يمكن أن نقول j'ai lu. حاولوا أن تكتبوا أنتم في التعليق un bon livre. j'ai lu قرأت في الماضي un bon livre كتابا جيدا. j'ai lu un bon livre. j'ai lu un bon livre. قرأت كتابا جيدا. لاحظوا أنني حاليا أستعمل الأفعال في الماضي. في الماضي المركب le passé composé. j'ai lu un bon livre. قرأت كتابا جيدا. إذن يمكنكم أن تحفظوا livre كتاب un bon جيد. j'ai lu قرأت. j'ai lu un bon livre. إذن هنا في هذه الجملة زاروا ils ont visité. زاروا. إذن يمكنكم أنتم أن تجيبوا من يعرف الشاطئ. إذن الشاطئ ماذا تعني باللغة الفرنسية؟ الشاطئ. ils ont visité الشاطئ. إذن الشاطئ يمكن أن نقول la plage. la plage. la plage. زاروا الشاطئ. ils ont visité la plage. إذن بكل سهولة إن كنت تعرف عدد كبير من المفردات يمكنك أن تركب جمل. ils ont visité زاروا. ils ont visité زاروا. كتبت رسالة لصديقي. كتبت رسالة لصديقي. j'ai écrit. كتبت. j'ai écrit. رسالة ماذا تعني باللغة الفرنسية؟ رسالة. j'ai écrit une lettre à mon ami. j'ai écrit une lettre à mon ami. كتبت رسالة لصديقي. إذن j'ai écrit كتبت. قلنا j'ai lu قرأت. j'ai lu قرأت. j'ai écrit كتبت. وهنا دائما أتكلم عن الباسي كومبوزي. صريف الأفعال الباسي كومبوزي. j'ai écrit كتبت. اشتريت سيارة جديدة. في اللغة الفرنسية نبدأ بجديدة ونمر إلى سيارة. إذن ماذا تعني سيارة باللغة الفرنسية؟ سيارة une voiture. جديدة une nouvelle voiture. nouvelle جديدة. سيارة voiture. لا يمكننا أن نقول une voiture. نقول une nouvelle voiture. سيارة جديدة. il a acheté. هو اشترى. il a acheté. il a acheté. il a acheté une nouvelle voiture. تحدث مع أخته. il a parlé مع. إذن ماذا تعني مع؟ حاولوا أن تكتبوا ماذا تعني مع.
إذا مع تعني avec. avec. أخت sœur. أخته sa sœur. avec sa sœur. avec مع sa sœur أخته. Il a parlé avec sa sœur. Il a parlé avec sa sœur. تحدث مع أخته. ركضوا بسرعة. ركضوا. Ils ont couru. ركضت أو جريت. J'ai couru. إذن بسرعة ماذا تعني؟ Ils ont couru vite. ركضوا بسرعة. Ils ont couru vite. Ils ont couru vite. Ils ont couru أي ركضوا. Ils ont couru. شاهدت فيلما. Tu as regardé. شاهدت. Tu as regardé. أنت شاهدت فيلما. يمكن أن نقول un film بكل سهولة. un film. Tu as regardé un film. Tu as regardé un film. شاهدت فيلما. Tu as regardé un film. شاهدت. Tu as regardé. اشتريت زهورا. J'ai acheté des fleurs. اشتريت زهورا. J'ai acheté des fleurs. J'ai acheté. اشتريت. J'ai acheté. نقول une fleur زهرة. des fleurs زهور. إذن اشتريت زهورا. الآن سنلعب اللعبة بطريقة أخرى. سافروا بالطائرة. طائرة avion. بالطائرة en avion. سافروا. ماذا سأقول باللغة الفرنسية؟ سافروا الفعل هو voyager. voyager. إذا نقول سافروا. هم سافروا سأقول ils ont voyagé avec accent. voyager. ils ont voyagé. سافروا en avion بالطائرة. ils ont voyagé en avion. ils ont voyagé en avion. سافروا بالطائرة. إذن هم سافروا. ils ont voyagé. ils ont voyagé. ils ont voyagé en avion. أكلت سلطة. سلطة une salade. une salade. une salade. أكلت سلطة. إذن أكلت. إذا أردت أن أقول أكلت سأقول j'ai. أنا j'ai. إذن أكلت. إذن الفعل manger au passé composé. La conjugaison du verbe manger au passé composé تصريف الفعل manger إلى الماضي المركب. j'ai mangé. أكلت. j'ai mangé une salade. j'ai mangé une salade. إذن أكلت في الماضي. j'ai mangé avec accent. قرأ. جريدة. جريدة un journal. un journal. un journal. قرأ هو. هو قرأ. ماذا يمكن أن نقول؟ حاولوا أن تجيبوا. هو قرأ جريدة. il a lu. وقرأ هو. il a lu. il a lu. قرأ un journal جريدة. il a lu un journal. il a lu un journal. هذا السؤال سهل جدا. شربت قهوة. أنت شربت. tu as vu. tu as vu. tu as vu. شربت. tu as vu. قهوة. قهوة سنقول du café. إذا أردت أن تقول شربت قهوة tu as vu du café. شربت أنا قهوة j'ai vu du café.
j'ai vu du café. إذا شربت قهوة tu as vu. أو شربت أنت يمكن نقول أيضا tu as vu. إذا tu as vu du café. tu as vu du café. شربت قهوة. تحدثت مع أستاذها. هي تحدثت مع أستاذها. Elle a parlé. Elle a parlé. تحدثت. طبعا elle a parlé. مع قلنا ماذا تعني؟ مع تعني avec. Elle a parlé avec أستاذها son professeur. E-U-R professeur. Elle a parlé avec son professeur. إذن أستاذها son professeur. أستاذي mon professeur. أستاذك ton professeur. إذن تحدثت مع أستاذها. Elle a parlé avec son professeur. Professeur والأستاذ. Le professeur. Le professeur. Elle a parlé avec son professeur. اشتريت هاتفا جديدا. اشتريت هاتفا جديدا. J'ai acheté هاتفا جديدا. إذا سنبدأ بجديد. النوفو لأنه مذكر. C'est un nom masculin. الهاتف c'est un nom masculin. نقول النوفو. وإذا تكلمنا مثلا une voiture سبق قلنا une voiture c'est un nom féminin. نقول une nouvelle سيارة جديدة. une nouvelle voiture. هاتفا جديدا. un nouveau téléphone. إذا j'ai acheté un nouveau téléphone. un nouveau جديد. un nouveau téléphone أي هاتف. حاولوا أن تركزوا على الأفعال. إذا هذا الفعل هو الفعل acheter مصرف إلى الماضي المركب. La conjugaison du verbe acheter au passé composé. J'ai acheté un nouveau téléphone. J'ai acheté un nouveau téléphone. لعب كرة القدم أمس. سبق أن قلت لكم أمس ماذا تعني، وأحاول أن أرسخ بعض المفردات في ذهنكم. Il a joué au football. Il a joué au football hier. أمس تعني hier. football. football هي كلمة إنجليزية دخيلة عن اللغة الفرنسية. foot وتعني الرجل. ball تعني الكرة أي كرة الرجل أو كرة القدم. football. Il a joué au football hier. Il a joué au football hier. لعب كرة القدم أمس. Il a joué. لعب. Il a joué. لعب. J'ai joué. لعبت. ونقول لعبت وليس ألعب. الآن لعبت في الماضي. ولعب ولن نقول يلعب الآن. نقول لعب في الماضي. Il a joué. Merci. Au revoir. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.